आकाशवाणी इम्फाल Ngangbam Nganthoi पाव पाजरी अहनबद मरुओइबा पाव नुमित मरिनी सथगदब सिरुई लिली फेस्टिवल 2022 हयंगदगी हौनब सेम साबा लोइरे मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेन सिंहना हाइरी राज्यसिगी हाईवे पुमनमक्ता GPS यावबा पेट्रोलिंग चनब गाड़ी सिंह थमलगनी क्वाट लुसिंगबसिंगी मिफम टोक्यो दा हौख्रे मिफम असिदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गी राष्ट्रपति ऑस्ट्रेलिया अमसुंग जापान गी प्रधानमंत्री सरुक यारी अमसुंग असम दा अंगांग अनि यावना मी तरुक अमगा सुनौना सिखिबदगी इसिंग इसावगी फिबम अमुक हेना लुसिले सिरुई लिली फेस्टिवल 2022 हयंगदगी हौनब सेम साबा लोइरे फेस्टिवल असि था सिगी 19 फावब सथगनी फेस्टिवल असि हौखिब सही अनिदी कोविड लाइचना मरम ओइदुना निंथिना पांगथोकपा ngamkhidravani राज्यगी टूरिज्म डायरेक्टोरेटना सेंदुना उखुलगी बक्सी ग्राउंड अमसुंग तांखुल नागालोंग ग्राउंड दा नुमित मरिनी सुबना पांगथोकदब फेस्टिवल असि राज्यपाल ला गणेशन हयंग नुंथिल हौदोकनी हौदोकपगी थौरम अदुदा मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह राज्यगी मंत्री सिंह अमसुंग एमएलए सिंह सरुक यागनी लोइसिनबगी थौरमदसु मुख्यमंत्री मंत्री सिंह अमसुंग एमएलए सिंह यावगनी फेस्टिवल असिदा जगोई इसेगी थौरम कयागा लोइनना मराथन लमजेन फ्लावर शो माउंटेन बाइकिंग अमदी लमदमसिगी ओइबा मसाना कया उतकनी लेबाग असिगी अमदी भारत की वांगमदगी तोंगान तोंगानबा बैंड सिंगी इसै नोंमाइगी थौरमगा लोइनना फेस्टिवल असिदा मिस सिरुई लिली सु खनगनी फेस्टिवल असिगी सेम सारिबा सिंह वर्क्स मंत्री गोविंदास कोंथौजमना ngarang थौरम पांगथोकफमदा सतुना यंगसिनख्रे यंगसिनबगी खोंगसेट अदुदा श्री गोविंदासना पाउमिसिंगदा हाई हौखिबा नुमित खरनीदा नोंग चुखिबना मरम ओइदुना सेम साबगी थबक तापनबा ओइखी अदुमोइनमक मखाताना नोंग चुद्रबदी फेस्टिवल असि मपुंग फाननबा निंथिना सेम सागनी मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेन सिंहना हाइरी राज्यसिगी हाईवे पुमनमक्ता GPS यावबा पेट्रोलिंग चनबा गाड़ी सिंह थमलगनी सोशल मीडिया दा थागतपा वारोलमदा मुख्यमंत्री ना हाई नेशनल हाईवे 2 दा GPS यावबा हाईवे पेट्रोल व्हीकल सिंह थमले मसिना हाईवे सिदा पेट्रोलिंग चटपा खक्ता नतना लंबी असिदा थोकपा खुदोंथिबा थौदोकसिंगदा अथुबा मतमदा मतेंग पांगबा ngamlagani मांगना हाई गो टू हिल्स अमदी गो टू विलेज गुम्बा थौरांगसिंगना सिंग अमसुंग तंपाकी मरी हेन फगरहले मसिगिदमक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमदी गृह मंत्री अमित शाह थागतपा फोंदोखी बिष्णुपुर जिला की मोइरांगदा लैरिबा INA मेमोरियल असि भारत की इतिहास ता यामना मरुओइबा मफम अमनी हाइरदुना मिपुम खुदिंगमकना मेमोरियल असिदा सत्तुना येंगनबा मुख्यमंत्री अपील तौरी मुख्यमंत्री हाई राज्यसिगी आइन अमसुंग शांति रक्षागी फिबम फगलकपगा लोइनना भारत की अमदी मपान लमदगी राज्यसिदा लमकोइबा मियोइसिंग लाकपगी सांग हेंगेटले न्यू दिल्ली दा पांगथोकपा मीडिया मंथनदा सरुक याबगा लोइनना श्री बीरेन बीजेपी की नेशनल जनरल सेक्रेटरी BL संतोष का उनदुना राज्यसिगी चौखा थौरांगी वफम कयागी मतांगदा सुखनखी भारतीय जनयुवा मोर्चा BJYM की नेशनल जनरल सेक्रेटरी अमसुंग मणिपुर की इंचार्ज राजू बिस्ता MP ना न्यू दिल्ली दा मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेन सिंह उनदुना महांगना अनिरक सुबा ओइना मणिपुर की मुख्यमंत्री ओरकपदा नुंगाइबा फोंदोखरे श्री बिस्ता ना हाई श्री नरेंद्र मोदी अमसुंग श्री N बीरेन सिंह की लिसिंग मखादा लाकदोरिबा मतम खरा सिदा मणिपुर असि मपाल नाइदना चौखटपा उरगनी स्टेट मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन मणिपुर ना हाइरी भारत हौजिक फाउबगी ओइनादी मंकी पॉक्स ना नाबा अमता थेंगनद्री मंकी पॉक्स असि मयाई थंगबा अमसुंग नोंसुप थंबा अफ्रीका दा मपुंग ओइना नागनबा वायरल जूनोटिक डिजीज अमनी लैना असिगी लायोंसिंगी मनुंगदा लाइहौ तौबा फुरीगुम्बा थोरक्तुना नाइसाबना चिंगबा याउदुना फिभम लुसिलकपा फाउबा याय मसी मरु ओइना चयोल अनिदगी मरी फाउबा नागली अमसुंग अंगांग अमदी इमेन सोनबा मियोइसिंगदी सिबा फाउबा याउबा याय लैना असि सादगी मीदा अमसुंग मीदगी मीदा संदोकपा याय मरम अदुना अनाबा यारकपा मतमदा फमुंग फिरोल टावेल अमदी कोलिकना सिंगबा पुंदनबा हाइरी कनागुम्बा मियोइना मंकी पॉक्स लैरे हाइना खंगलबा लैबाकसिंगदा हौखिबा नुमित 12 गी मनुंगदा चलुबा यावरबदी ख्वाइदगी मनाक नकपा हेल्थ फैसिलिटी सिंगदा रिपोर्ट तौरनबसु हाइरी 22 सुबह सेक्टर असम राइफल्स अमसुंग IGAR इसकी मखादा नोने बटालियन असम राइफल्स न सिंधुना ngarang नोने जिला की गवर्नमेंट हाई स्कूल सरोई चाकोट लोंग खुल दा पांगथोखरे
punna mahiroi kunthra amasung oja manga thoramduda yauki tabiriba pawase khasban Imphal dagini kwat lusingba singi mifam Japan gi Tokyo da haukhre mifam asida Pradhan Mantri Narendra Modi America gi Rashtrapati Joe Biden Australia gi Pradhan Mantri Anthony Albanese amasung Japan gi Pradhan Mantri Fumio Kishida saruk yari mifam aduda wangang bada Sri Modi na hai telaba matam asida kwat na malem sida maru oiba mafam ama kanba ngamle mangna hai kwat laibak singi marakta amana mabu thajanaba amasung sapyungba phirep leibana ganatantra gi sakti singda anoba pangal amasung hena thawai yaushinabagi masak piri Sri Modi na Australia gi Pradhan Mantri Anthony Albanese tat nungaiba phongdokhi amasung mahangna mikhalda mai paklakpa asida yaiphabata oisanu hairi kwat mifam asina hojik phawbada kwat na lokhaliba thabak sing kaya yamna khumang chausilabage haibadu yengsinaba amasung tunggi lamjingnaba machak puthoknabagi tanja ama piragani lusingba kwat na lokhaliba thabak sing amu hana yengsingani nauna tengbang pinagadaba hiram sing masak khangdokani amasung tungda punna thabak tawminanabagi lalong yatkani Pradhan Mantri Modi na lusingba asiga mathang tongan wari sanagani America gi Rashtrapati Joe Biden na ahanbagi oina thabak tawminagadaba lebak 12 romga Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity haudokre lebak sing adugi manungda Bharat Australia Japan Brunei Indonesia Korea Malaysia New Zealand Philippines Singapore Thailand amasung Vietnam yauri lebak sing asina punna malemgi GDP gi sadat ni phurom oe IPEF asi lakadori ba sahi singda technological innovation amasung malemgi senmitlon gi asengba masak ama puthoknaba Indo-Pacific lamdamda leinari ba mari hena kankar hanaba pandam thamli Sri Biden hai makhoina kunmathoi suba sahi sagi senmitlon gi anoba sana kanglon semli amasung masina makhoi gi senmitlon hena yangna amasung phajana sakhorhanbada mateng oiragani Thaurang adubu saugaladuna Pradhan Mantri Narendra Modi na Sri Biden bu thaurang adu puthokpagi damak thagatki amasung IPEF asi lamdam asibu malemgi growth ki engine ohenaba aikhoigi apunba will gi warol ni haiki Bharat amasung America nangrang Tokyo da investment incentive agreement ama sahi taunakre yana se adu Bharat ki foreign secretary Binay Quatraga America gi International Development Finance Corporation gi chief executive officer Scott Nathan ga sahi taunakhi yana se si sahi taunabana Development Finance Corporation na Bharat thadari ba senpham hengar handuna lebak si sakhorhanbada makhata na mateng oiragani Assam da angang ani yauna mi taruk amaga su nongna sikhibadagi ising isaw gi phibam amu hena lusille Jila Kunithoi da mi lak 3 kun lom isaw gi awaba mayoknare Assam State Disaster Management Authority na numit khudingi phongba ising isaw gi paw matung ina Nagaon Jila gi Kampur Revenue Circle da mi mari irang na duna sikhi hairi Assam da sahi sigi ahan bai sing jaw amasung singning khaibagi thodok ta sikhiba masing kun mari sure Sarkar na Jila Nipan da relief camp amasung distribution center Samri Kunmathoi hangdokli camp sing adu da mi lak kaya sangjapam loduna leiri Thiba khangdana mangkhraba Kendra Sarkar gi karmachari singi family pension pibagi niti niyom Sarkar na komthokle haina Kendra gi Mantri Dr. Jitendra Singh la lauthokre Thaurang asina lalhobagi irang nanglaba Jammu amasung Kashmir amadi awang nungpok lamdam amasung Naxalite ki irang leiba mafam singda thabak tawriba Sarkar gi karmachari singda sauna kanaba phanghalagani Hanagi niyom matung ina de Sarkar gi karmachari ama mangkhiba matamda mahakpu ain gi matung ina sikre haina lauthokjiba phawba natraga mahakna mangkhibadagi sahi 3 sudriba phawba mahaki khwaidagi naknaba imung manunggi miyoida family pension piba yaramde Aroibada maroiba paw amukhana Numit marini sathagadaba Siroi Lili Festival isangani kunithoi hayengdagi haunaba sem saba loire Mukhya Mantri Nongthomam Biren Singh hairi Rajya sigi highway pumnamakta GPS yawba patrolling chanaba gari sing thamlagani Kwat lusingba singi mifam Tokyo da haukhre mifam asida Pradhan Mantri Narendra Modi America gi Rashtrapati Australia amasung Japan gi Pradhan Mantri saruk yari amasung Assam da angang ani yauna mi taruk amaga sunong na sikhibadagi ising isaw gi phibam amu hena lusille Paulo Jare